Moko whiti atu ki Hirangi, I huataki ake ngā whakataetai o ngā pā o Ngāti Tūwharetoa I tēnei rā. E rua te kaumātoru ngā marae kua whai wāhi atu ki te kaupapa I tēnei tau, me te aha kua tere pipi whākau atu te tini ngero o Tūwharetoa uri kei ngā haue whā e noho ana ki te wā kāinga. He whakatete. Ka mamai aku koiwi katoa. Mō ngā whakataetai o ngā pā o Tūwharetoa. Some of our sports have been capped, and even though they're capped, they've exceeded the amounts through our draws, so the turnout today has just been massive. Mō tō rātou marae, ara huri rauna a Tūwharetoa. Mai ngā kēmu rongonui, ki ngā kēmu kāre I te tino rongonui. Pēnā ki te whiu pōro. Ki te haere mai aha ko he paku, he pakake, ka taia. Te maha o ngā hapu huri rauna te rohe o Tūwharetoa, ko tā mai ki konei. Koena te mea nui. Ki te papahā kina o Turangi no tawhiti no tata e rua te kaumātoru ngā marae, e 5 mano ngā kaitākoro kua tae a tinana mai mo enei tau whāinga I te rānei. Every year our Fridays are not as busy, but this year, as you can see, the turnout is just huge. Me te aha, he aha rānei tētahi huinga Māori ki te kore ngā whakatupuranga. Ka tō oku o aku mokopona, te kauma whā. Koe rā tēnei, he rā hari mō ngā whānau ki te whakakotahi, engari he iwi whakataetai a Ngāti Tūwharetoa. Oh, shit, right! You blinked at me! Ko te tō te mea nunui. Engari, ko te ki I rongi I a tātou. Ara, ko te whakawhanaungatanga engari I roto I tēnā o ngā hapu. Ka pirangi mātou ki te tō. There is individual winners for each final for each sport, but there is only one overall winner. Ka haere tonu te whakataetai nei a pōpō. Hei reira ka mōhio ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Manawa right, te Karere.